Jerova didire na pamke, but all in all, we are very much grateful to God. Kinya ntubago twakagita gaka tukumia ritwa ryawe na tukumenya mwathani uju murithirio mwega wa Meru TV ibwega mbere tutonya kwire kiatho igikinyire kiatho murithirio mwega wa Meru TV igikinyire kiatho utiberi igiku kiatho gentariki kenda Sunday tirontariki narure tukireirwo ujo ake mauna ndeo ke tukiangire auke iro twina kiatho gya kuthithia launch ya ndimbo cia Patrick wa Stella Kiroria iro tuguchi launch na itwithirite tuibwira maita na kuringana na report irandi nayo tijero kona kwa gwikantu kuringana na oran kuigwa eje ndegoro murungu urakuga na nembali keja ko kabe kenya kwa jirani ibeje bakaranya kwa aturi inyakenya nene karibuni sana pema kana yathaire bona igukurugi iwe kenya ni twakora ya uma ubona nantu bukugira bo ndenuje nonde moko mathira nani siri ni kukula mapema sawa yes reithirio mwega na tutukinyeni Thursday yu na ucereriwe je urite tukinyeni Thursday yu yes nikenda tukambaniria na kiatho ura kubateri na ritore mwathani geta na mbere na gokumwa. Thank you very much Patrick Pastor. I think for now kagita go kinya nikenda tukaba kutho tukithathia ritore mweninye murungu baba matheneja na uwangi tukethro kiroria ketha kiringa no kamwe twiri kinyethra tukeja uturingire kamwe twiri na ikena tubakaigwa bwega na bamenye gintu kira tutite ku launch it a beautiful thing muraithirio mwegari kana ukethra kwina ageni baba ingi na ukethra kwina ini baba ingi tukethra twina Johnny MG you know Johnny MG I love him nora kende kwina rwimbo ro ini te kirimene very beautiful song nani mpende tororo maguru nkunia itama guru nkuniene kidharimo giaku something at the na group weta kwa Meru United Group of Artists wao wote watakuja na tuketha twina tongeria mwanya inyachi bobo kwa wakiroria kethreku eta kwa John Murorio mwanania akethreku it will be great no moma sibo ya makaija ya tinyancho it will be awesome so karibu sana nore gongi ukethreku ogwe ana TV on the Meru TV kethreku na Meru FM na ugono eteri muno pastor ngimuchoro kwa okanise Full Gospel Kagoma kwa baba Endu nendete kona muunju muno meta na ndi eja ntuko ngomenya ntuko akamenya nyake abakintu kure kwa kahunje kamemene una ndi pastor eja pastor karibu sana mweja tukagutwira ntuko kuja gutumiria ndene ya radio tuna pastor ondo ro kwenda kujutumiria radio ne tukuina opportunity nenya TV ne there is an opportunity kweli no kumenya kwa mantu jamaja karaya momo ukinyira tija momo tikumenya ari tikuraja ngaiya kwa connection jonto tukuona kanya kwa na Gloria mantu yo jonto okoria. Thank you very much murithirio mwega wa Meru TV ndarika chana ndi bitikirie ntumbe kuthwa tukiasha in Palm gikundi kitu na kigikundi kia ini bonde ni ini all of them they are singers they are not from one particular church but we the church imwe but we the different churches we the chuka is it we wangi we the yembe mwanya Palm no tuije sana tuerekerio kwamba kuthrogi introduce yanto Palm nikienda baka igwa bwega si ndio karibu sana na mko smart. Asante sana inkukatha ino ntoba kanyaga kega karomba gutunenkera kiri mutambo na Jojo wa Meru TV na inkoshokia nkatho kinya ntoba muthikirio ro wende atuthikirite koshokia nkatho ntoba kinya murithirio ro turaithiritie ibu ya sana mwathani ka murungu abo inya gweta na mbere gwetani na bautu tukitharima wa amwe na baobwe de yao orobwe rware tukumye mwathani na kinya we muthikiri ngote ketharira antu bathira sekurua itokarinte tweterete gukumye turi amwe kukuwa togeni pio duranira nkoroeku kenda mwathani murungu akomba gutwariria turi amwe ukolokiro kumya na kuthathaya kwa tuko bweru ari ao twina Mr. Gregory na tumite kanisa imwe na my brother ibwega no tuba ukinya Mr. Gregory na tutasifu Mungu pamoja. Tuko na Harun ametoka Word of Faith Kangeta. Nashukuru Mungu Harun kwa kufika kwako.
niko na mkami hapa anafanya chuka, lakini bado ni wa huko Kangeta. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kufika pia. Kwa hivyo nitaomba tuendelee tu na ibada yetu ya jioni, na tutasifu Mungu pamoja na wewe muthikiria na kinyamuraithĩria wa Meru TV na Theri FM. Ibwega Wengai Mwathani, gutungi wana jawe Mwathani, gutungi wana jawe muthamaki wa thamaki, wewe Ngai munene ma, gutungi wana jawe gutikorwe ya ungi wana jawe we Mwathani. Iwe Mwathani tukuthathaia na iwe tugukiria na iwe tukumia utukubwerware nagotire Ngai ongetagwe wewe Ngai monene ma nagotire Ngai ongetagwe wewe Ngai monene ma nagotire Ngai
no